Dragi moji YouTuber, prvenstveno da vam se zahvalim na 150.000 pregleda na mom videu Moj put u Černobilj. To zaista nisam očekivao kada sam postavio video. To je onako bilo čisto za moju dušu. Hajde malo da Raja vidi kako je tamo. Ispituju me ovako onako, ja samo proslijedim link i to je tu. Jer nisam ni najmanje mogao očekivati da je Raja toliko zainteresovana za ovaj Černobilj. Sada ću vam pokazati moje iskustvo u Kini. Međutim, tu je bilo i jako loših trenutaka. Naime, na dan kada sam sletio u Šangaj su mi počele stizati poruke na mobitel da se pazim, da se čuvam, da je izbio neki novi virus i ja naprosto nisam mogao da vjerujem o čemu se radi. Ja sam stvarno bio zbunjen jer znate kad dođete, došli ste ne znam u neku nepoznatu zemlju gdje niko ne priča engleski, znači rijetki pričaju engleski, morate proći nekoliko sigurnosnih mjera, ispituju vas na svakom koraku, morate ispuniti formular za kao immigration card, morate prići jednom aparatu gdje dajete svoje otiske i ostajete znači zauvijek u bazi podataka Kine. To još nije tako bilo dramatično tog dana, svi smo znači čuli da je izbila kao epidemija tog virusa, da je, ne znam, nekoliko desetina mrtvih, 1000 zaraženih, to je barem tad bilo, i da se nema lijeka, simptomi takvi i takvi. I vidio sam da su ljudi svi počeli da nose maske, apsolutno svi. Ni meni nije bilo naravno svejedno. Pazio sam se na svakom koraku, nosio sam maske i onda sam kasnije nakon mog putovanja u Kinu otišao sam u Indoneziju, da posjetim Indoneziju i kad sam se vratio iz Indonezije morao sam ponovo da idem u Šangaj da pokupim svoje zimske stvari, pošto je tamo plus 30, plus 40 stepeni, zavisi. Vidio sam da je Šangaj postao grad duhova i da je apsolutno sve zatvoreno i niko nije radio, ništa. Kontrolisali su na aerodromu 4 do 5 puta vašu tjelesnu temperaturu. Osjećaj nije bio ni malo jednostavan. Uglavnom sve se završilo dobro. I mogu samo reći da je meni bilo stvarno prelijepo i u Kini i u Indoneziji. Snimio sam kompletno putovanje u Pekingu, zabranjeni grad ili Forbidden City, i onda smo kasnije išli na Kineski zid i želim upravo da vam prenesem kako je to u stvari bilo. Nadam se da ćete uživati. Hvala vam još jednom na subscribe-ovima, na lajkovima, na komentarima. Nastavite samo dalje da pratite moj kanal i vjerujte mi da se nećete pokajati jer u budućnosti, u bliskoj budućnosti planiram da posjetim najzanimljivija i najopasnija mjesta na svijetu. Hvala. Evo, dragi ljudi, nakon dugog leta i sletana u Šanghaj, dolazim ovdje na željezničku stanicu u Peking. Nisam uspio stvar ništa da snimim, jer na nekim mjestima, na primjer kao na aerodromu, htio sam da vam pokažem te procedure, nije bilo dozvoljeno da se snima. Ićemo sad u obilazak Pekinga, sutra idemo i na Kineski zid. Kina me iz sekunde u sekundu fascinira kako je u stvari napredna zemlja. Mnogi od nas imaju stvarno pogrešnu percepciju o Kini. Nemoj se smijati, Džijeno, učite. Imaju pogrešnu percepciju o Kini. Ja sam recimo sam mislio da je malo primitivnija, da su, znate kako se prezentuje na televiziji, nekako sivo, maglovito, stvarno razvijena nacija. I eto tako izvještavat ću vas dalje, posjećujem. Ćao.
Evo vidite, ušli smo u taksi. Puši se, pije se, kafa, hladno. Komunizam ubiju ko u Bosni. Evo nas u starom dijelu grada. Ovo je staro njihovoj nekoj jezgri. Gdje se nalazi takozvani Forbidden City. Tu ste viđali na filmovima Jackie Chana, gdje se marsal. I evo idemo prema tom Forbidden City-u. Puno je ljudi zato što je kineska nova godina. Baš je gužvara, prepuno je. I tako lutajući Pekingom i starim četvrtima, polako se počinju nazirati zidine zabranjenog grada koji se nalazi u samom centru Pekinga. Laganom šetnjom dolazimo do jedne od kapija gdje nas stražar usmjerava ka drugoj kapiji, to jeste glavnom ulazu. Kako se više približavamo zidinama, vidimo da je zabranjeni grad mnogo veći od onoga što nam se prezentuje na televiziji, jer je u većini slučajeva prikazana samo palača i ništa drugo. Te nismo u mogućnosti da vidimo njegovu grandioznost. Interesantna je činjenica da čitav zabranjeni grad okružuje vodeni kanal koji je napravljen vještački da bi spriječio neprijateljske strijele od napada. Evo došli smo na ove gejtove, na ulaz zabranjeni grad. Evo kao što vidite, mala je gužvica, ima jedno 14 milijardi ljudi. Ali eto, hajde snaćemo se. I ljudi, evo nas u zabranjenom gradu, ulazimo upravo u neki gejt, nemam pojma. Evo vidite, za mene učenici vježbaju kung fu. Ali stvar nije, tu je ona ispred. Zabranjeni grad je naziv za nekadašnju carsku palaču kineskih dinastija Ming od 1368. do 1644. godine i Qing od 1644. do 1911. godine. A danas muzej koji se prostire na više od 720.000 metara kvadratnih. Sastoji se od 890 zgrada i ima 9.999 prostorija u samom središtu. Zabranjeni grad koji se nalazi sjeverno od trga Tiananmen i do koga se dolazi prolaskom kroz istoimenu kapiju, UNESCO je proglasio svjetskom kulturnom baštinom 1987. godine zajedno sa carskom palačom u Shenyang. Izgradnja zabranjenog grada započela je 1406. godine. Bilo je potrebno 14 godina i oko 200.000 radnika da bi se kompleks završio. Zabranjeni grad, koji je tijekom 5 stoljeća bio sjedište 24 vladara, 14 iz dinastije Ming i 10 iz dinastije Qing, prestao je biti politički centar Kine 1912. godine kada je posljednji kineski car Pu Yi abdicirao. Od 1925. godine zabranjeni grad je muzej, a dio njegove kolekcije umjetnina dinastija Ming i Qing se nalazi u Nacionalnom muzeju palače u Tajpeju, gdje su odnešene tijekom kineskog građanskog rata. Dragi ljudi. Evo nas, izlazimo iz ovog zabranjenog grada. Uglavnom prepuno je ljudi, vrlo malo stranaca. Možda, pa ne znam, jedno... Više dobro pozadno. Možda jedno, 10-ak smo vidjeli stranaca, sigurno. Otprilike 10-ak.
a njih je 1 milijarda samo u ovom gradu. Kad prolazite ovako ulicom, evo još smo ja i Dženo, imamo obojico po skoro 2 metra. Uglavnom svi bulji u nas, apsolutno svi bulji, mislim ne svi, ali velika većina. Dobro, interesantno. I mala, a i ti si interesantan, ljubav. Moral se saginjat, ljudino. Moral se saginjat. Evo, ustali smo vidno raspoloženi obojica i naspavani. I evo sjedamo u taksi i vozimo se do Kineskog zida, do te neke stanice za bus. Jel za bus čuje? Pa ćemo eto odozgo kako stignemo, evo rekao mi je drug. Znači evo, pošto se mi trenutno nalazimo u Pekingu, iz Pekinga je vožnja sat i 29 minuta, tako nam pokazuje. Evo, nakon vožnje sat i 20 minuta s taksijem dolazimo na ovo kao stajalište, neku za žičaru. Znači imate suvenirnice, imate neke prodavnice kao odjeće, magneta, majica, kao i svugdje, otprilike. Lagano se krećući prema autobuskom stajalištu, primjećujemo da se ovo malo selo polako pretvara u jedan mali turistički gradić, gdje možete naći skoro sve što poželite, od raznoraznih restorana pa sve do odjeće. Mi lagano dolazimo do stajališta za bus, gdje se ukrcavamo u jedan od malih autobusa, te dolazimo do žičare koja nas vodi direktno do Kineskog zida. Evo nas, konačno. Došli smo na taj Kineski zid, famozni. Evo, pogledajte tu iza mene. Evo, nevjerovatna građevina. Opisat ću vam sve u naraciji, šta i kako je bilo, koliko se gradilo. Ali evo, čisto eto da vidite tu iz prve ruke. Nevjerovatno. Stvarno nešto nevjerovatno. Kineski zid je najveća građevina na svijetu. Jedina građevina na zemlji za koju se pogrešno tvrdi da se vidi sa mjeseca. Proteže se od stepa Srednje Azije do Žutog mora dužinom od 8851,8 km, visinom od 10 do 16 metara, širinom od 8 metara, predstavlja uvjerljivo najduži zid na svijetu i najveći odbrambeni objekat. Početak gradnje Kineskog zida vezuje se za prvog kineskog cara Qin Shuana, koji je započeo njegovu izgradnju da bi zaštitio svoju zemlju od upada Huna, plemena nomada. Građen je od zemlje, kamena i cigle, a njegova gradnja trajala je s prekidima u izgradnji i srušenjima sve do 17. vijeka. Duž cijelog zida u pravilnim razmacima podižu se stražarnice, a po vrhu se pruža staza široka 4,5 metara. Veliki Kineski zid je svjedočanstvo znanja, upornosti i umijeća najmnogoljudnijeg naroda svijeta. Danas je Kineski zid najveća turistička atrakcija Kine. Turisti iz cijelog svijeta rangiraju Kineski zid na sam vrh najinteresantnijih turističkih destinacija. Po osnivanju Narodne Republike Kine preduzete su neophodne mjere zaštite Kineskog zida od daljnjeg propadanja. Zid je stavljen po zaštitu države 1961. godine. Ja bih ovim putem da se zahvalim što ste odvojili vrijeme za gledanje ovog videa. Nastavite me dalje gledati, a naravno like i subscribe ne bi škodio. Veliki pozdrav!